Uba Edelbert Nongrum, MLA Kahun New Trap National Awakening Movement, ubatangi bitangi kecenge ki Shongklan Mongor Hamadan Malki, habakran kecenge lang pajba ak arpoi trek kula lengkot ajar puar, ula ong badang kamban perkat thamai, kabedai bek reservation policy. Kani kecenge lang pajba, kabedai ru keceng kersyah ni kimat ceng dawa Uba Edelbert Nongrum, klasim ya garai ban budian ni kimat kibedang sateng, kibak sorkar kelakular, hendai kampat la ban penurlong. Kirai blasyem kilong ban budian bah halor ke university jong katrat kamrep bakabak hamkong sane kalong hadian bela kencoy eksan posnam ladang kamban perkat thamai no hakabai day bak reservation policy kisamla ki bakhlem kam khlam jam ki bela pendap ikjing pulie kila pen pau ke songu wat cengai khublai Uba Edelbert Nongrum halor ke cing dawa kabak sorkar kala pen urlong bakata kadai halor ke cing pen jensur ye kerta thongkam hadian sang posnya ni yo kum ding no ya lamba ba ya inda no ya ni kata di Indonesia dan nongker kasar kakam perwan mentangi ki youth kata dia tinggi sama dah hadian sang kau senyam dari nongelam dipakai ke ni di youth nongker kasihan ke ini ngamtep ke election kasihan ngamtep resign ni ya kata job reservation bakni Uba Edelbert lano show mana bakni ngam thara benda nong bakni hadian sang kau senyam dan nong bakni jashin ni ada opportunity kan dan entah kamu tahu yang dalam hidup nonggai, job reservation, hari ini we don't like the legislate, hasi jadi dia berdaru. Dah prima muncul, kata dia bagai, kumno pula saya tengah BSc exam dia setiap cuba, bapak di kasih long, bapak terpenuh dengan lekor, ya, ngamai lah dia di kasih bentuk mensiam kumta, nade kasih cok baru di kasih, baru di student di unemployed juga nade kasih cok di sana, ngendam kendan dia kat Kadyo ay nagakaw kami. Igaro na yung kaw person, kasay ro di yung kaw, jantia ro di yung kaw gen. Katani ko, katani. Dahil kami pala alam si Sparko, kaya tamari ang si Sparko. Kaya dito bisya, tibo chief minister kata ng Sparko, tibo na natin. Kahap tumi, beliau kaya ninyo kang kaw kasi jantia. Garo ka na yung kaw hen. Hasil dan dia kerana yo orang sapang dia kata dia tabangi nade student mo nade na kasi alam terjun datang bangi di student nade aso tempat di unemployed youth di student bar di ini kasi yang may hari ni kerjaan ni Uba Edelbert dengan dia no iya bet minto hadu dayo ang kami Hakani jelang Shwaba Uba Edelbert na jingkren ula pengkub buram iki arngur ki khun samla kumcuri khana ibadan cingduna hagi khotmet ki bawan na chaka ba per Uba Edelbert Nongrum ula ong bakata kompoi yang kesokra India ngadu beki ay ke chala ba pura yang Meghalaya kila deben ailang ru pur sam pada kamdan ke cingi cingai kari kan sajano nomor keladap san posdam henry omdani ay na bentam pentikna ya kalawai lesi abang yei baka chala ke cingi mentang idap san posdam Ngimdon ayay ban pentikna ya kalawai. Dari materdau Holong Meghalaya members of Legislative Assembly Reha Sibermong Menle Ayu. Dari materdau ngaban don ali kecaka ban penbor ya ke government. Bagadai ban le ayay. Na obata kalawai bapanai. Jika riba kecil beriu, kamtam di kikun sama. Kenyo Bretno Sherwood yang jumpa burung ngakem tu kali ya baru lemar kesi kepada sampusnan. Bretno Sherwood kali jumpa burung kepada pelong yang kejelah kejongi kejelah kebagi yuk klebu put usam ngemdon kawairu kaan kepada dah kerpang yang i kamenta pada kalawai Toki long dian baki pateng ki badangwan. Ngidon ngiyo ya kecela. Legim don kahok. Kahok ginangai pan hadu menta. Upur usam udang sa rengham langi pai ke Assam Meghalaya interstate boundary dispute kampala wan penbaik adu menta. Long lerang bangan let ban siam benta baki long he long han ban deng utai ban thong ki sut ki put hapo puro dei ban tadau man ta kasi lejit bade don nam rekat bat phi kum ki pai ba ban kham tam baki long yin long sem ki bangan dia panai khusnam mantan ban itu kerpang ye ki leman kasi kidon ki bong
Mabari na dalbot. Kiki ka pilih, la pilihan. Hatu ka pilihan. Nina nang persang pada yang kata kejiliran. Nengi perkata kita ke status. Nahi kaya nga. Bahkan tiap kita ke status. Nama kejai beriu jungi ke status come down show. Kanang kanang lihat, kanang hiar arsuk kat barang mikisi, kat barang yakipor, kejai beriu jungi kat barang ki, kanang ngam. Yano ngen keno. Ikut juga balai Islam siteng. Mati pakidon kita kesap. Yang balai pa, saya pidon, balai pemuan no sih, balai pemuan tiar no sih, saya pilih bersih pitia. Mereka kadon nak kerjakan pun, bangan penting na, ya bangan yaki, bangan periuk ya kalawai kewasian, jong kamenta berkalawai. Sausi bakom bercai dengan San Muslim. Ni say yang tak leaders ki bakam leaders sendiri ki dia dealers. Ni nak berkat bagi jangan nak kalawai jom kilong dia ki pateng pen bagi jangan yang ada simet ki perlenti dia nak kawai konstituensi, sakoi konstituensi nak kawai kalama, sakoi kalama. Bagi kerja rupun sin ya kenong rembat peskem ya ka syuki la jom. Mereka sarong malau mereka boy, bangami intellectual konstituensi, kapakam siam lah penkit ram yang ngalah terwah kap kerta kapanang biang, kapor perkat, kapor met, kapor bensim, ngam kuah wanam ladang merupu snem, ngan sa realize balai yang kecai penriu, jadi siteng por ngan siam biares no, ban sok thai, nak kakam, kau boleh dah hot lah jom kerta, ngadon ni kerja. Dari kabur kebetulan kecil kentol saya lihat ketika inner voice ngawan ni kabur ban represent yang ketika voice of consciousness ketika sur jong ke jeget tiap-tiap halo kini gimat santeli kibang ngalawan ra hakmat ngalah keren ngalawan ra apa kayim dorbar tawan kiong hanaba ki order stimulate penban nomor pada marwai rekip tip kaduan pat upai ba ubai ka mahor ke jongki man election south election kali pas ke election ke baruan kali ke election ke pasar ki ai ke mahor wala kalau marwai dengan persya marwara kimat ki bakta padiong yang hi komenta pada kalawai masuk bagi realize dia Kiko dia bagian majority, lagi penlong minority yang kecai beriu jogi. Kiko dia bagian ke numbers, Henry ki penlong out numbers yang kecai beriu. Ya nungan keno. Kijingnya ki nakapor saupo sanpo senam menta kasih haji ada tiga jela. Kijingnya ki susah pun asurok usok udai ulati ukuli bagi senduk media. Syai kecai beliau. Laku mungkin sekiwai pat kijala, sekiwai pat kiri bagi hapan dawa yang ada kecil kohok. Lada kohok ngisa kini no, ngisa luti no. Dakai pat gin penkermen yang kalawai joki longdin bagi pateng. Naku apan keren dah wasai. Bagi isu di bangwara hakaman kesorkar. Lalu kipor mengalah pecob collection, datang mentah melajar collection nasihat senam, nadu bangat job ya collection, aja kapra, ngalawan rak ngapor, lega syukur kami ke assurances, bersyuai tak kecil kurang, tangkap tin on kekam, kita penbor yang aman wana ni cakap, sau siteng nak declare bangan dia yang sit-in demonstration. Nagawa yaki lembah kajing kelan mawar nagawa sisyon nagalenti kecai-cai kita kibong ibak presto nagawa buron yo bakom nami kipat ulah pa ipat ba di mana keren nalaya keren na po assembly barkanon kapor ya kapangan apan kup le dia kup komensi untuk iseng halang kanon kapor ru na apan kup le dia na komensi kum kiseng leno ban penyo ya kajing dawa lagi nak tiang berkeren yang kecil sisa keempat kata kecil rakhir lagi dulu kebangan yo yang kecil lah kelak upur usam
dalam kian banyak dah. Kalau KK kalau minum nak pan dia mat kada wala boycott ini kasi. Kipai ba cor celah kinum su per. Harimau kan ni ngade ban ai ka burung ngam kuak burung. Kamen toy ya kamen la jong la sa dengan lain ni kepercayai hab ya rap ra manur boleh ni bet ka burung. Dia nak ke jing bet ka burung cot ka chat beliau. Kita ki parti kepada kita the largest party जो the regional party कि नोट बढ़िया करें या कर reservation policy नमार बगी तो की candidate ना पो Garo Hills कि apa yang suki कि apa yang kam nong bikmat lajong dah kau apa yang buat kalau wei jom kilom gen berpaten perkat ngopi kita ki party dewan kada malah cip balong marwei balong lajun ban ki lajun ban pertah lajun ke reservation policy ke dei ko pean ni dei ban tip ya kata ki ayah na wala marra kini bolong sensitive regarding ke gods jogi ko leaders bagin warra na kata ban sensitize ban persotu ban persyai ban perstart ing paiba san post nam sakat no na compromise